Swastiastu. Kecerita makin ring SMPN sudah mengui penten kelompok sisya sarang pat-pat sisya puniti wantah cerita Angel Mei Asti. Kecerita yang makin ulik berginang para sisya puniti ring sekolah lan gegino kane pacang pelaksana kita kala wenten ulangan. Sedak dina anu rikala sampun bukan nerima pelajaran ring kelas sedurung mewali keterus soang-soang samian merencana lakar malajah barang-barang sawira penjang wenten ulangan. Hai mani rago kayu ulangan. Yang tenang pasti coba Angel kakenin. Angel jeung mani rago kayu lakar ulangan. Nggih, mani rago kayu lakar ulangan. Maret yang bang rahine da timpal-timpal nyelenan. Cepat itu. Cekeker. Nggih ben mani kan kayu rago ulangan. Nggih, dadi Mas teh. Nggih jam kuda lakar ulangan nyanon. Jam 5 sampai jam 10. Bebrika. Nggih mriki mecelap. Pasti. Kadiring perjalanan kan umahnya ieu kan jo sing dadi becat-becat. Nggih samilangan tiang rago belajar malu yuk. Nggih, malunan pun ben kecap pasti teko. Bebrika. Nggih mriki Asti. Pun ling tunyan kan tiang. Sekarang uli tunyan Riki, men kita tiang jalan selidan. Dan tiang bercanda maresan. Angel jak maya nekod. Sampun kita tiang saya bisa unek-unek. Nggih ampura Asti yuk mecelok. Yuk. Ngujang mau kelas ti kan dituh dirikingan tiang. Sekarang kan mana toko masih? Yesut amanto yang kentan buat pidan raga lakar melaja. Sesuang pun bukune. Sana beneran engken. Kan mani man geografi kadan tiang man ulangan geografi. Saya ingat tiangnya mani ulangan matematika. Soalnya kan sampun musan materi sana ajarin punian. Makanya tiang ada buku matematika. Ada kan orang Dinane sani hampir lewat kan bawahin iraga lakar ulangan biologi ngajak bapak guru. Dan kan matematika sampun musan materinya. Artinya mani ragu ulangan biologi jawab bapak guru. Muraham wi dapat bin maninya. dan sekenang anaknya sanencem lakar ulangan buat mani. Nggih mani ulangan biologi pasti nih ke bapak guru bawain. Ten man biologi buat puan ragu ulangan biologi pun kan ampun orangnya. Ragu anak-anak hari Rabu nanti kita ulangan. Materi tentang ini saja kita bapak yang merausan. Ini saja, napi makin dengar, napi dia cuma metakan ulangan yang tunyan, malah kena konang napi karulangan. Patuhan iragani kusinawang sana kenakar ulangan di mani. Muraham makin nakun timpale sana lenan. Agung Indra takunin kan ulangan buat mani. Udah coba SMS Agung Indra. Mimi yang tengah pulsa kantong yang tidak gati hampir. Tiang pun nge SMS Agung makin tiang kari begang olah pulsa. Dia haju mangpun. Agung orang benjang ulangan kimia. Nah, tiang ternyata buku kimia makin buku pabrikan pun anggo pang bareng-bareng. Nggih sangguang ngidang mahas soal dogen. Iya ten kenapin penting man melajah. Maka soal masih madan melajah. Betul Mei. Ampun jam 8 niki tiang ampun suat ngainin tiang lakar mulai malunan ge. Niki ampun jam 8 tiang ten bani mulai lewat jam 8. Dia tiang masih, niki kan ampun musan masih, ampun mantap masih, buen mani bisa-bisa nganggon dogen. Iya tiang masih lakar mulai sampun yongi niki tiang takut nyanan sampun kancingin ngajak ibu tiangnya di sisi jalannya nyanan tiang sare. Iya niki sampun selewat wengi sampun mantap kan mani sarang bareng-bareng berjuang paman nilai lung medik kan tangguang. Patut ampun nikah. Begina sesia orang SMP kita mengui.
lan asup punika teler nisani dados bang kepabale. Ening wenten sani manten manut rumtu kain idanene suang-suang, wijang lan sawitra sawitrange nunas gengiranen pangampura. Pinangantut kesinep antara Pramesanti. Om Santi Santi.